Party nong Sina Tokmakari ADC Village ni bisingo khobjak Borokathal amchayo haino hai Borokathal Party Office o kaisa kokcha pangna khlaijaka. Aro phaimanjaka Block President Nirmal Dev Burma, Sub-Zonal Chairman Shobir Dev Burma, TTW ni Block President Sunita Dev Burma kosong. Jete tini koksa pan tamno roge ro koklam salai ke bisingo. Pilana media takuna hambai mariwa angkai tam hingke sing ini ko sa kaisa klaimani hingke sini buskango election dokrongo hingke buskango election ni baguna sung ini kok sab layo sini buskango election sung bahike sing election keplai manai sungono tini sung TWF YDF di pramo thaklai tinta wins klai sung tinyo hono kok sab klai lejak Bobo division te tini kok sab khaijaka. Ini sini Sina Block Committee. Bahagi sini tini kok sab khaijak tinda wins klai. Lukurono tam kesana musungno ni bekhak thirako. Lukurono hike sungo kono kesana ni musunggo phaidi buskango sini bisi election sambaja hingga joto lukurono no ponya ni musunggo tabu sung cesake bana sini buskango sung o bisi wo sung o election wo sung keplai ingya hingke sini bororo musuk binman tekto o thangno sung ango kono kesana ni musunggo ibo tabu kesa kupur hilaya wo sung bubagrano no logi mari thai tam hingke bubagra sini bagai tong thai sini bebak no tong thai sini ha bosno ri klane nayo tai sung o jaga wo nadi sini Greater Tibraland sing judi no maya hingke sini tibra saro bo hawa klanyo sung abo wan sunari nango abo ni bagina sung jo to sini tibra saro na pojen sungo haidi sung tabuk tibo sung kesak kupur hilawo sung tagwaisa tibra mata klaye sung khansak lai sung bubagrani imam te sini bo imam jo to no sini bukung bararong jo to ni imam sung obona hadi sung success klaine jo to lukurono na ho poi Ni sinimu ani sini yang Sina Block Committee President